अहानबदा मरोइबा पाउ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट मालेम थोंगामगी दिल्लीदगी इम्फाल तमना चटकदबा साइक्लिंग फॉर मणिपुर पीस लमथाखरे अमदी मेजोरखुल की एरिया लैबा लंबी की नागेता लम हेंजिन साजिलंबा तोंगान तोंगान स्ट्रक्चर कया सिदोकपा हौख्रे खुरुमजरी एसटीवी की मणिपुरी पाउ मीडिंग ताबिरिबा पुमनमकपु तरामनोकचरी पाउ संदोकना पीजरी दिल्लीदगी इम्फाल तमना चटकदबा साइक्लिंग फॉर मणिपुर पीस हाइबा टीमदा ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट मालेम थोंगाम ngarang ऑक्टोबर की तांग अनि की नुंगचिल पुंग मरी ताबदा मशिंग यामलबा दिल्लीदा लैबा नहा कयाना मणिपुर की दमक लमथाखरे मणिपुर चही अनि हेना चथरकलिबा इरांग अशिगी मतांगदा अरोइबा वारोइशन अमा पुरकपा ngamdana लैबा अमसुंग स्टेट असिगी मियामना ngasi nangliba awa ana khudong chadabasing asi makha samthakhrabadi hena aruba fibam amada lakpa yabagi oithokpasing leibana स्टेट असिगी मियामना ngasi hingliba punshi marel asi leipak asigi mafam खुदिमक्ता लैरिबा सिटीजन पुमनमक्ता ममुताना खंगहनबगा लोइनना मणिपुरदा महौसागुम तंगदु लेताबा हंजलकनबा होनबदा स्टेट खुदिमक्की मियामनसु थौदांग याहनिंगबगी वाखलोंदा महाकी खोंगचत असि लमथारखिबनी ngasi मणिपुरदा चही अनि मखाई हेलकलबा फावदा इंडिया लेंगाकना मणिपुरदा तंगदु लेताबा लाकनबा शिंदबना मरम ओइरगा इंडिया की मिपुम खुदिमक्ता मणिपुरदा इंगतप्पा पामी हाइबा पाउजेल पुदुना दिल्लीदगी मणिपुर फावबा साइकल थौरगा चननबगी खोंगचत असि हौबनी मालेम थोंगामना महाकी दिल्लीदगी मणिपुर फावबा नुमित 28 चुपना साइकल थौदुना चथगदौरिबा खोंगचत असि कुटुमिनरदगी लमथारखी खोंगचत असिगी मतांगदा दिल्ली मीटे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी की वुमेन्स विंग की एजुकेटिव मेंबर तिलोतमाना आईएसटीवी न्यूज़ मालेम थोंगामना असुमना थौना फना चोंथोरकलिबा असि एखोय मणिपुर मियाम अमदी इंडिया की मिपुम खुदिमकना सवगतफम थोई अमदी महाकना नुमित 29 नि हेना चंगदौरिबा खोंगचत असि मियामनसु अंगम मतेंग पांगबियु हाइकी महाकी खोंगचत असि फरीदाबाद उत्तर प्रदेश यौख्रे हाइरी इम्फाल वेस्ट के लमफेल एसडीओ न लुचिंग लगा ngasi ayuk मेजोरखुल की स्ट्रीट नंबर 15, 16, 18 न कोलिबा मफम सिंगदा लैबा लंबी के नागेता लम हेंजल न साजिलंबा तोंगान तोंगान स्ट्रक्चर के या इविक्शन चथबा हौख्रे इविक्शन असिगा मरी लेनना लमफेल एसडीओ युमनाम दमेंद्रना हानदगी हौना तोंगान तोंगान मफम सिंगदा चथखिबा इविक्शन असिगी मखा तारकपदा ngasi मेजोरखुल प्रेस क्लब तगी शनि मंदिर फाउबगी लंबी की नागेता इविक्शन असी चथबा हौबनी मसिदा मेजरखुल की मियामनसु मतेंग पांगतुना पुन इविक्शन असी चथमिनरी लोइनना इविक्शन असिदा स्ट्रक्चर खरा सोकवा याउबा असी तुंगी खंदुना मसा मसाना लौथोकचरगे हाइबसु येंखिगनी अमदी मखाताना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन असु लम हेंजिन साजलंबसिंग इविक्शन चथगिगनी हाइरी मेजो खुन की सनी ठाकुर की नाकंदगी प्रेस क्लब फावा ताबा सिगी लंबी से मैप की मतुंगिना यामना पाअम्मी हाइबा मफम असे मतंगी मतुंगिना एंक्रोचमेंट याम लेरमबदगी खोइना ओनजरगा मेजो खुन की खुंजा सिंगी फुल नॉलेज अखोइन थमजरबा मतुंगदा मखोइनसु अखोइदा फुल कोऑपरेशन पीबीरगा हाइबा कम्युनिटी हॉल की एंक्रोच तौरमीबा दुकान परेंग ओइना एंक्रोच तौरमीबा मयाम से कोई गसी लौथुकचबा हौजरे मखोइ की रिक्वेस्ट अमसु लाई गसी नौनो अमसु दुकान सिगी मयाई थिगांग अमा एंक्रोचमेंट ओइबा मयाई थिगांग अमा कलहुबा याबा असुम स्ट्रक्चर सिंग असिदी मखोइ खुन अमु लौथुकचगे हाइदना कोई अजु खंदजरी गसी मेजो खुन की पब्लिक ना पीबीरिबा सपोर्ट असिजु कोई याम थागचरी अदुगा कोइना खुदा की ओइबा मई मुथतबगी करिगी एमएसपीडीसीएल दा करिदा मांगजौना पाउ पीद्रगसु कोइन खुदकता दुम हाइजर मतमदा मकोइना या कोऑपरेशन पीबीरिबा सिसु एमएसपीडीसीएल दुसु कोइ थागचरी समाइना कोइना खुसमनरगा पब्लिक की सपोर्ट का लोइना अमसुंग रिलेटेड लाइन डिपार्टमेंट सिंग सपोर्ट का लोइना इविक्शन से मखाताना तुम कंटिन्यूअसली चथजरकनी अदु गांधी जयंती का मरी लेनना बीर टिकेंद्र जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल की सैनिटाइजेशन वर्कर सिंह डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजम न पुनिंग थौगतख्रे एयरपोर्ट एडवाइजरी कमिटी के चेयरमैन ओइरिबा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी के लोकसभा के एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना वीर टिकेंद्र जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल की सैनिटाइजेशन वर्कर ओइना लेरिबा सिंबु मखोइनी एयरपोर्ट असिबु लू नाना थंबदा लौरिबा थौदांग सिंबु इकाई खुमनबा पुनिंग थौगतपा ओइना को वर्कर सिंह की थबक रिव्यू तौबगा लोइनना सुपरवाइजर अमदी एयरपोर्ट ऑफिशियल की रेटिंग मतुंग इन्ना सेल की मना पीखे मना फंखिबसिंग अदुदी अहानबा मना एच विनासखी अनीसुब मना एल गंभिनी अहुमसुब मना आई राजेन कंसोलेशन ओइना वाई सनाहनबी पी इनाउचा अमदी के एच प्रमोदिनी द पीखी
Mana asi Gandhi Jayanti numit asida sanitization workforce motivate tauba makoi gi contribution bu sakhang bu oina paikhat pa khongthang amani hairi. Manipur through the Essay Society, Culture, Economy and Beyond Haibasida Department of History, Manipur University na sinduna numinini pangthokadaba National Seminar ngasidagi Department of History, Manipur University na the Maharaja Buddhachandra College, YK College amadi TH Thokchom Ibotombi Institute of Teacher Education and Training apun na sinduna Manipur University ke Department of History da pangthokre. Thauramadu Vice Chancellor MU Professor Naurem Lokendra, Department of History, MU gi Head Professor Chungmaizang Matthew, Dean School of Social Sciences, MU Professor Memcha Loitong Bamna Athoiba Mithung Sing Oiki, Vice Chancellor Professor Naurem Lokendra na Seminar si Organizing Committee na Manipur gi History bu hena mamutana khangminana ba laukhatpa khongthang oina Seminar sida mamitari Seminar sina Manipur gi History gi Ancient Past, Medieval amasung Modern History da community singna saruk yaminaki basing Khangmin naraba matamda idea of Manipur mapung phaba ngamgani monument oiriba Chaitharol kumbaba thambiramba asima laibak phabani masina ancient past medieval amadi modern history gi mami chauna tari scholar sing na yamna ningthina handok pirabaga thambirami British officer amana translate tawashu lairi masida natana atopa singshu lei leijariba aikhoigi oiba source sing asina hagolagliba historian singbu pungning thaugatpagi Mathakta seminar sida yauriba singbusu leiriba khang hairiba historian singna henna mapung phana lamjing lamtakpada mating oiragani hairi. We have not been giving enough importance to archaeology. That is why Manipur University has set up this Department of Ancient History and Archaeology. And now that Government of India in its policy of NEP 2020 has given a lot of importance on traditional and Indian knowledge system, it has become a very imperative and a very important for us to give encouragement to subjects like say museology, and that's why we are trying to popularize this subject say museology. We are also interested that our museum should be further expanded, because museums should be the area where all these important sources of our ancient histories and medieval history, art, artifacts, archaeological finds should be stored. Kakching Khunau gi Kaithel Sabagi Matangda Chathol gi advisor na Fongdoragli Bawafam Adu Yaning de Haina Development Committee Kakching Khunau gi Secretary TH Rakesh na Fongdoragli Kakching Khunau da Pangthokpa Paugi Mifam Amada Rakesh na Makhatana Kakching Khunau Kaithel Sabagi Matangda Chayet Naba Laikiba Adu Taishin Naba Ngamkhide Chahi Taraga Nithoi Taraga Humdoi gi Wafam Adu Nauna Puthorakli ba Ashi Angakpa Fawi Hiramashi gi Matangda Media da Hundok Hunjin Tawigi Mahuta Public Platform Amada Fong na Hainaraga Miyam na Achumaran Lepalashi Hairi. Honorable MLA na Kaksingo was the Miyangi transit area, me yam na labor population yam na labor, yam na sawa kulnina masi, Karehana Tadaga donina, CM na Sada, Tauzariba, Kaksingo Laibung, Tongangi Laibung, Kaksingo Kunjawi Laibung, Hong the Kari the Sari, Bakui Community Hall, Laibung the Sari, Bakui Hall Singasea, Chatoli advisor na Masi Saba, Adegi Lai Haramatan, Amukta Sandra Karino, Matunda di, Pen Daba, Yaning Daba, Adingba Apamba, Pungdung Badi, Lairambia, Tawadabu, Manipuri Miamna, Manipuri Adung, the iconic leader, dynamic Nena, Kandana, Lairaba, Aduizu Matakta, Masai, Ojaba, Tadoga, Transparency Liners, talk about Todo Watoka, Mang Taraganda, Miyangi the Mukta. Si rabasu si ni thawai ka thokan in lay ba ku honorable MLA bu hekta afaba tawrosu tawde sakho tharangi policy semasu semde haina hekta oidaba kaya ma hairaga akoi miyambu samjaraba praja kya ma lana satnanaba sinbirba satholda development committee na tha haijaning badi press media da koi kunnadana hayeng amu makoinam sengdo hay hangchira mo akun sengdo pagi mahuta media gi thang natabi da public platform ma dai koi miyam asina witness ohelaga na koi open debate oina karai karai phau development program pangthuki karai karai phau pangthuki de haibado taunasi Mayang Imphal Eshi gi manung chanba Imphal Turel gi nongchup thamba sarukta leiba uchiwa Wangbal
Bengun, Laukok amadi Konchak Mamang Laikai na chingba maphamsingda Maitai Pangal Joint Youth Development Committee mayang Imphal gi thongmisingna chatuna yengsinkhre. Hantaki sawashina mamangda thokiba ichawsingdagi khwaidigi henna chawi hariba maphamsing asi Torban amadi yum taribasing asiga level asi yamna khenana leibana karigumba turel Torban kairakpa mafam asida khundariba miyoi ayamba ahing tumnade. Water Resources Department natraga IFCD na matam gi oiva ising ichaw kairakpa yaba mafamsingda phaglong amadi JCB puraklaga semjinba adu tokpiduna tungkoi na chatnaba yaba maongda turel gi Torban sing asi mathangi nongju tha yaurak chingaida sembiyu masida Joint Youth Development Committee gi maikaidagi department ta pangba yaba matengsu pangani hairi. Ising chawdraba matam hojik imai khoi turel imai lai thraba matam khoi nongju tha matam loirakpa matam sida mai leinaba department na yengsan birakanda hariba mafam singasida soiba jaga singse retaining wall mak chanma ngamdragasu tangai mak phadana hariba jaga singida khoi gi u makak kumba phajana yungbirakanda phaklong niyom chumna khabiraga harisida khoi leba hai thabiraga ising hengalaktaba matam nongju tha lakthri matamda khoi gi department na hojik na khoi gi Water Resource Department na pairiba sigumba turen fibal singase athuba matamda yengsanbiu turel gi leiriba kanosiga imai siga akhoi gi manung somda leiriba inkol siga kutpagi sangje koi sumaina ngamnaga leiba jaga oibanina harisi sadali mapuna thogandabadi waisunu turel imai wangkhalak khudingi kanagi JCB leibono kanagi MLA gi leibak tharo natragana kanagi candidate ki advantage launabi manbigi mongda games hanaba manbigi mongda tawnabi se tawbida haidi tawdana ba haitare kaigumba department gi mina khoi semen sanba lakwa matamda khudung sadaba natragana kaigumba problem leigani khanba singdo khoi JYDC gi leiriba mihutsinga department da asobo mateng pangani akoina ngamjaba akhoi gi site gi makhoi gi tabu ingang subada akoina pangbe mateng su khoi pangjagani. Ngarang numidang pung nipal makai khare helakpa matamda Imphal East ki Thongju AC gi manung channa leiriba Akampat Ideal Girls College manakta angauba machugi Hyundai i20 sports car registration number MN06LX7842 ama lambi gi nakalda leiba khongban amada tashinbadagi accident thokre thaudok aduda i20 car asida tunglakpa miyoising asok apan thoidokpa yaukhitre hairi I-20 sports car adu Singjamai Chinga Makhadagi leiba miyoi amagini hairi car adu ngashi ayuk JCB season aduna chingkhatkre. Imphal West ki manung channa leiba Haibung Pokpida leiba Hemam Suresh ki loinabi Hemam Ongbi Kaisham Gambini masagi anaba amana yamna awaba fibam amada mayok na duna leiri mahaki salaida lupa lak mga muk leiki adubu tha amagi interest lawbadagi henna lawkiba leite mahaki leijaramba paisa amadi law ingkhol yolaga layeng lakpani adubu hojikti karimata leisilaktre mahak na thamkiba senfam adu khara toirabasu pibiu haina anaba masana fongdorakli leikai adugi tami chingmi mairapai bigi Ivecha Kaubi Nupi Amana Gambini Yum Pandringaidigi Hona Leipak Miam Gi Oiva Thavak Thoram Kayada Thautang Kya Yaduna Lakpini Leikai Amada Awa Ana Tarakpada Maduda Mating Pangba Haibasi Ekhoigi Mairapai Bishingi Thaudangni Maramaduna Salaida Gambini na thamkiba senfam adu khara pibiraga mahaki punsi asi kanba ngamgadra haibigi thajaba lei haujik mahak machasu piklibana angang asigi khallaga salaigi staff singna mahaki paisa adu khara da oirabasu thuna pibiyo hairi Salagi lagi official magi lagi ba emuan se paisa se mathui na tarabasu manep tang magi thawai hakchang asina akhoi hingnabagi damakta mai thawai si kanbada haiba emuala se suna pibira badi haiba jan pisi mathai si kangadaba mali salaina inang pisi mathai kanbiu kaigumba masina pibida batara badi akhoi thamoi sidasu salaigi leiba miyoi sinda miyoi punsiga paisaga una bayada banina miyoi punsi amaloi gi batara badi paisa bisana bam leiro haujawi akhoi magi leiba condition sida maten pambiu magi masa amalai masa si sautri mai masa si su sem saba kada mayam mama wali mama masa pusinu jang leihan biu Paugi marak thana tember be matang lawsari
Matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Break matong amuka hana taram nokchari makhataba pauda Imphal East District ki Kairao Shidi Block Imphal East 2 gi manung chanba Changamdavi Gram Panchayat na sinduna senba chahi lising anishum na kungataret ki People's Plan Campaign ke formulation of GPDP 2026-27 ki matang da special gram sabha gi mifam Changamdavi mathak laikai community hall pangthokre retired lecturer Dr. Karimuddin na preside tauduna सबका योजना सबका विकास है हिरम दा युमफम ओइदुना पांगथोखिबा हिरम अदुदा वर्क प्रोग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ लेबर बजट MGNREGS 15 फाइनेंस कमीशन स्टेट फाइनेंस कमीशन 2026-27 की मतंग दा यामना कुपना खना नैनखे Changamdavi GP हानगी प्रधान अलहाश इमरान शाहना फमलिबा मिफम असी लाकदौरिबा चाही लिसिंग अनि सुबना कुनगतरेत तौगदबा थबक थौरम सिंह याननबगिदमक यामना मरुओइबा मिफम अमनी मिफम असिदा मियोय लिसिंग अमा हेना सरुक याबा असी यामना लाइबक फबनी इंडिया लेंगाकना लैपाक असिगी मिपुम खुदिमकता थबक पीननबगिदमक हौदोखिबा MGNREGS की जॉब कार्ड होल्डर सिंगना थबक सुदना GP अमदि लैपाक असिबु चौखटपा माइकैदा पुमिनसी थबक सुजररोय हाइबा जॉब कार्ड होल्डर सिंगना इशागी जॉब कार्ड अदु सरेंडर तौबियो हाइना मियामदा अपील तौखे Second October ga mari leinana Jirivam City Block ki makhada Hilgat Gram Panchayat Jirivam na sinduna on People Plan Campaign 2025-26 for formulation of GPDP 2026-27 Sabka Yojana Sabka Vikash and Swachhata Hi Seva 2025 Jirivam ki Hilgat Talaiva Thiam Laikai Mandapta First Special Gram Sabha Pangthokre Thoramaduda Jiri College ki Assistant Professor L Jaminikanta Hilgat GP Administrative Committee के चेयरमैन एल समरेंद्र जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल के रिटायर्ड लेक्चरर एच राजेंद्र कुमार बीडीओ जिरीबाम टी जनेश्वर एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी जुलारथोर डे मेंबर TH अमिता नचिंग मियोसिंग सरुक याखी हिलगाट जीपी की मनुंग दलैबा खुल सिंह सरुक याबसिंग सरुक याखिबा मियोसिंगना खुलगी चावखत थौरांग पाइखतलकनिकदबा थबक थौरमसिंगी मतांगदा अमदि खुलगी अवाद अपासिंगी मतांगदा मसा मसागी ओइबा वाखलोनसिंग फंगतोनखि हिलगा जीपी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के चेयरमैन एल समरेंद्रना लाकदौरी बालिसिंग अनि शुबना कुनगा तरुक्तगी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान हिलगा जीपी दा हौननबा होनरगनी अहानबोइना सेट अमा साननबा होनरी प्लान अदुना सेल्फ हेल्प ग्रुप अमदि पंचायत की ओइनसु यामना कानबो ओइरगनी लैंगा की लेरिबा स्कीम सिंगी कानबो सिंग लौमिनसी लिसिंग अनि सुबना कुनगा तरेतगी विलेज लेवल फेडरेशन की ऑफिस सिंग साननबो होनरगनी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंग ना थवाई यावबियु हेन चौखनबो होनमिनसी पंचायत की लाकपा लिसिंग अनि सुबना कुनगा तरे के फंडगी सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंग दा चादा यांखै थाददुना हेन चौखननबो होनमिनसी हाइकी कोईना एसएससी सिंग का लोइना फमिनाबा ngamdragasu aikogi BLM ki leiba president secretary mukok thangbasinga handaksu aikogi si gram sabha loiraga su loisan loisi atubada amasi manungda akoi amukamo SSC leadersinga akoi panchayat ka singa faminaraga kamai tarwa sakutpa yagadagi abdu faminaraga program do semina bada yaumina si तेलौचना सैजांग ग्राम पंचायत सिंधुना पंचायत असिगी ग्राम सभा मिफम याइंगंग पोकपी कैथेल कम्युनिटी हॉल द पांगथोखरे थौरम अदुदा लमलाई एशिगी MLA KH इबोमचा याइंगंग पोकपी विलेज फेडरेशन कमिटी की एडवाइजर एलांगबम श्यामकेशो तेलौचना सैजांग JP के हानगी मेंबर अंगोम जामिनी तेलौचना सैजांग ग्राम पंचायत के हानगी चेयरपर्सन W हेरोजिन जिंगबना सरुक याखे लाइंग थौ मालेम अंगानबा सनामही थौगल्लुप वांगोय न सिंदुना वांगोय द लैबा चिंगु खोयुम सिदबा अपानबा कैरुंग हनबी लोइनना चिंगु खोयुम सिदबा सिदबी लिकलाई पोंजिंगबा इमोइनु अहोंगबा अचाउबी खुबम लेंदा
kumshi chahigi phonau chengnau anau apen katpaga loinana hairang pungoi thel leirang leihun kumshi kumjagi leipaki phaugai chengai chaba thakpa wataba mahi marong watananaba amadi maitei leipak asida taret ki senjabu haikhaunarabasu haikhaunnadanaba watapadaba tangdu leitaba ingtapna panba pinabiyu haina pangthokre laingthau malem anganba sanamahi thaugallup ki secretary thokchom sarachandrana leipak asida tangdu leitana leitriba si tangdu leitana leinanaba amadi aranba tauriba sing asigi mathakta chingu sidaba sidabi anigi wayal kati thaduna maitei purupu ngakpiyu shenbiyu haibagi thauni thauramni hairi maitrabak asida mahausagi khal kaidana thamduna Pautok chathok pahanduna hena chahong ahongba hena phaba lamdam ama ohenbiyu haina thauni bagi thauram amani haina fongdorakli Mitema asida lakto kumja asida tere sanjagi awa mayong narkato rakata bakaya amadi silam chintha pangbada khongo bulo rakata bakaya amadi leba asida tangdu leita dana leina ba nuksi chana na amaga mo lemina ba aran ba tori mi sisi matakta su khoim sidaba sidebi anina wayan kati thabidana wayan serak phanandi chumbana chumbagi aranmar arambagi teba asigi mitei phurku mapari mamong singbu ngakpiu singyu kanbiu haina tamna thuni jaba adum bathoramni Pioneer Health Club Manipuna International Day of Older People's Thauramga Loinana Sajiwa amasung Sawombong Relief Camp ta leiriba ahalsing na mating pangkre Thauram aduda Family Welfare Director Dr. N Hemantakumar Club asigi President Takhel Mayum Tombasu Sarukyaki All Manipur Muslim Maitei Pangal Welfare Association ki Kuntrani Thoi Shubha Foundation Day Galoinana Hata Dalaiba Public Hospital and Research Center Dalaiba Anaba Masung Staff Sing Amadi Street Vendor Sing da Atum Haw Yen Thokre Thauramadu da Association Asigi General Secretary Abdul Salam Social Welfare ki Secretary MD Hafizuddin Khan Education Secretary Yazar Khan CEC Member Dr. Rahizuddin Sekshu Sarukyaki Haidi Kwakaitel Thiam Laikai Badminton Hall da Evening Players Singna Shinduna Ahanba Puja Tournament Oina Bashanta Madi Sabungbam Kaminina Final Lokre Handak September Taragani Thoidagina Taramapal Fawa Pangthokiba Dr. Akhilesh Das Gupta Memorial All India Senior Ranking Badminton Tournament Runners up Tarakiba Manipugi Maming Leiraba Badminton Sandaroi Mashna Mairaba Luang Bushu Players Singna Okpagi Thoram Amashu Pangthoki Loshilakpada maroiba pausing amukahna pizari. Transgender activist Malem Thongambit ki Delhi dagi Imphal tamna chatkadaba Cycling for Manipur Peace lamthakre. Amadi Major Khulgi area da laiba lambigi nak yekta lam henjina sajilamba tongan ba structure kiya sidokpa hokre. Hausi Pawiki on Ipm-Istv na pizza Manipuri pao matang sa lotion jari meaning tabiram liba pumna magpo amukana khurum jari.